abatebekanisa b'ekiterane eki nibajanga nibenda kuhindura amagara g'abantu na munonga eminyeto omu by'omwoyo hamwe n'omubiri. Emyete takajunurwe ni imbeta ntumwikirize ruhanga rukundo mwije mumwikirize ataho magara ganyu abe ruhanga nakubahereza directions numufuna focus then nekindi you have a meaning in life, you have a future. Abantu benji batungira komoroka. Nete muhendo she's the happiest person on the niwe muntu atindiye kusemererwa munsi. We mukuru w'ekiterane eki ahire emyeto amagezi kandi yabashaba kuba ekyo kureberaho ari kugira ngo nibo musinge gwihanga nyensya. Amakata gangaza prosper in the name of the Lord Jesus. Everybody says amen. Hallelujah. Abantu barukurenga 13 nibo bejumbira mu kiterane eki kandi ho nawo abantu abari kuhika 15 bahendire bikiriza Yesu Kristo okuba omujuni w'amagara gabo. Mama shemererwe Munonga Kasha kwa Onesimus ndiya nabo omuri Rubirizi. When we reach home, kureba myenda